Hi you guys, so I wanted to talk about something, and ingase ngifike ngeindlela ezihlukile kubantu abahlukile depending on how you are listening to this, right? But see, I've heard a lot of girls saying mina ngisiyena uBob the Builder ngileke ngakhana nendoda ngithi ngakho indoda ngakho. I totally understand where they're coming from because of their past experiences la bethe bazinikela khona kulo muntu thizeni oyedwa wesilisa bayitshela ukuthi bayazinza la bazokwakha la kwathi umuntu esi right wabona abanye abangcono yabo wakhohlwa yilo kade khona eshizila supporta kuhle kukubi. It also happens also futhi kwabantu besilisa uthola ukuthi nanga ubhuti uyamfica uMantuli la uyashizila nje kabe empilweni afika ubhuti ngaloma sentana akhe yize ngisho naye right kodwa angifundise impilo isheshe ukukhanya kumina masikhanya ngibona abanye abanezimali ke manje sebe right sengimkhohle ubhuti la okade eshizila nami ngingekho right. So kukabili abantu bayakhala ngalokho but and ugcina usuzwa abantu besilisa bethi yabona nje indaba yokwakhana nentombazana, but unfortunately bafethu angeke nangelilodwa ilanga uhlangane necouple esi right empilweni ikutshela ukuthi hayi thina samanesa kwathi 1 kwathi 2 kwathi 3 kwathi ba kwakhanya kuyohlezi kuzoba khona istory uthi ngasiboni sesi right kanje mina no baba sekhaya hayi ngiyakutshela yabo awusozothola icouple right engeke ikutshele ukushizila kwabo ndawonye. So unfortunately, as much as sithi mina ngeke ngakhane nomuntu eqinisweni akekho umuntu oyomthola empilweni ongowakho osephelele, because umuntu osephelele is a finished product. If finished product umuntu ofika kuwena ese right, imali umsebenzi konke seku right, munalo umuntu futhi naye ungakushiya noma nini ngenxa yokuthi akanayo into angabambelela kuyona ukuthi mina ungazi nginje. Angisho ukuthi nalo akanayo futhi naye ngeke akushiye, but kubalekile empilweni ukuthi as much as ufuna ukwakha nomuntu uphinde ukuthandazela ukuthi uthola umuntu naye ufisa ukwakha nawe kungabi wena kuphela. Lento leyo finished products ngibuye ngingayithandisisi kahle uyabo, because ukuthola umuntu ongasashodi ngalutho angeke asibone ngisho nesidingo sakho ngoba azabe right bungekho, so isidingo sakho sikuphi. You understand into enjalo? But uNkulunkulu mekunika umuntu uNkulunkulu he gives you a raw material, into ehlaza efana nokudla. Kule raw material khumbula ukuthi ukudla sikuthenga ngaphekiwe, but ukuze ukudla kube yilento esifuna kube yiyona siyapheka. Guys, ukupheka kuthatha isikhathi, lingaphela i-hour no 2 hours uhlele ekitchen upheka, because khona lento edinga ukuthi ivuthwe, but kuze ivuthwe ithatha isikhathi, and khathi usayipheka idinga ukuthi ube la ulekhu uyibheka ngoba musalinda ukudla kuvuthwe kodwa ubhekele unake ezinye izinto ngeke usakubona ngisho sekonakala. So into efanele umeduze kwayo ubheke ukuthi isahamba kahle yini, ngiyapi na ngiya ekutheni nomuntu wakho kunjalo bafethu, umuntu wakho uyampheka ukuze usho uzoba nakho ukuthi ningasiboni sinje mina no umuntu wakho ofana kwazi mfethu asimekubuka ethi mina no sibanibani engasho kodwa kabi kodwa afane nami ngikwazi ukuthi mengithi ngibheka indoda yami ngithi kusho ngasho lesibongo but you know fane ngikwazi ukuthi ngibona indoda yami nje mina kwakunje naye athi kwakunje yabo. But you have to build with your person.
uNkulunkulu bafethu uwenza indoda ibe neseed. Ukuze mekuthiwa uvuna okutshalile, indoda kumina ngeseed yayo iyatshala mase iyovuna ekutshalile. You understand? So nawe bafo umuntu wakho yabona, the longer you stay with umuntu mungalibona ushintsho kuwena, you should be worried. Masuhlale nomuntu isikhathi eside lungekho ushintsho nendlela ocabanga ngayo, nendlela owenza ngayo, nendlela izinto oyibona ngayo empilweni, you should be worried, because many indawonye nomuntu wakho niyakhulisana, niyacathulisana. Fanele nikhulisane bafethu, kuyabanjiswana la. Ekukhuliseni kwenu, it goes back to saying umuntu wami lo ngiyakhula naye, siyakhana. Uyabo, akujwayele ukuphumelela mina ngingakhani. Uyabo, fanele usho ukuthi umuntu wami mina ngifunda u1 no2 no3. Umuntu wakho as much as kuwumuntu wakho, fanele abuye akufundise naye ngempilo. Uyabo, the longer you are with a person, the better you should get. But in this case, because nibambisene fanele nibe ngcono ndawonye. Yabona mekuthiwa uvuna ukutshalile, indoda kumina miyitshala fanele ibone imbewu yayo ukuthi iyakhula ke imbewu. And mekuthiwa uvuna ukutshalile kumuntu wesifazane uyatshala, leyo nto khathi uyitshala isuyibona isikhula, mhla ikhula iyobuyela kuwena izokhulisa wena. I don't know if you understand me, but bafethu lento leya icayi, uyakhula nomuntu wakho bafethu empilweni, uyakhula nomuntu wakho. It goes back to what I said, ukuthi the perfect person only exists in your mind. But lo muntu ngoba usunaye, menze lento oyicabanga, menze the perfect person. Uyabo, for you to make lo muntu the perfect person, mele umpheke. Tshala lento ofisa ukuthi ikhule kuyena. And it's gonna come back. It's gonna come back. Nakumuntu othandana naye uvuna okutshalile.